Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Әкиятләр хәзер бик тәгъди. Һәр кем эзли байны, тәхетлене. Кеше тормышына кызыкканчы, бәхетсездән ясар бәхетлене. Сез әзерме? Хәерле көн, кадерле тамашачылар, ничек хәлләрегез? Аллаһка шөкер, ниһаять, сез һәм сез яратып караган артистлар барыгыз да бергә җыелдык. Мин инде әлеге адәм белән һава тапшыруын 18 ел буена бер үзем генә алып барам. Күрәм, бүген дә үземә генә алып барырга туры килер мөгаен. Нәрсә булды? Ник кычкырасыз? Булышырга? Ниши беләсез сез? Килик сәлемендәр. Якыннан, ерактан ошар күрәм мин. Менә шушылай. Абау. Абау. Сразу кушабырга белендеме, күрәсең? Абу дигез. Мин сезне булышырга китергән идем. Булышырга да карап торам. Син микрофон кыйшуга бармысың? Айдагыз, ике алып барабыз, яме? Ике алып барабыз. Ой, тупта китеп тор, анысы тагын да мощныйрак күренә. Монсы ничә варак тупта? Бу беләсеңме кемгә ошарга бу аудан килгәндә, әнидә шулай килә. Монсы бигрәк җыр. Җибереп кенә йөри, туп кебек кайсысын сайлыйбыз микән? Кайсы белән алып барабыз? Икесе белән дәме? Шулай да балайса. Бигрәк көчле егетләр, Аллаһка шөкер. Лейла, сәлам. Баралы, әгәр дә син ачуланмасаң, тамашачылар каршы килмәсә, минем дә синең белән сәхнәдә буласым килә. Рәсимдә кушылгач, бергә рәхәтләнеп. Абау! Сез берәр җирдән качтыгызмы? Юк, без качмадык, Аллаһка шөкер, без ирекле. Ярыймы? Юк, шулай, ярыймы? Менә беләсеңме, әйдәгез репетиция ясап карыйбыз. Беренче чыгыш ясаучыларны чакырга кирәк, алар. Ләйсән Химаева, һәм Булат Бәйрәмов. Башлагыз! Безнең сценарий бармы? Сценарийны хәзер күрсәтәм. Карамаларыз. Хәерле кич исәннәрмесез? Хәерле кич, Казан. Күрешүбезгә шатбыз. Күп сөйләп тормыйбыз. Киттек. Әлбәттә инде бу җырыбыз бу залда булган барлык парлыларга, парлы булмаганнарга парларын тапсын дигән теләккә башкарабыз. Киттек бергәләшеп бер бай арена булай. Һәр көндә үз чәчәге бар, табигать шуңа күнеккән. Бездән табигать баласы, табигать гөле иркән. Бар килгәннәр булар диye, сыгылмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булыр, тибрәлек башаларда. Бар килгәннәр булар диye, сыгылмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булыр, тибрәлек башаларда. Başkalarına bir yaprak, sin çiçek bulur, tibrelik başkalarına. O diyenler bunlar diye, sığmazın başkalarına. Bir yaprak, sin çiçek bulur, tibrelik başkalarına.
Yanında uskiye var Şarlattırmış kurken Durmuşumuz kurken bulsun Varlıkçılık bezirken Partiyenler bular diye Sıkması başkalarına Bir yaprak Sin şişek bulur Dileği başkalarına Partiyenler bular diye Sıkması başkalarına Bir yaprak Sin şişek bulur Dileği başkalarına Bir yaprak Sin şişek bulur Dileği başkalarına Bir yaprak Bir şişek bulur Dileği başkalarına Rahmat. Endi kelgan. Biraz сөйләшеп, серләшеп аласы да килә. Шулай. Тамашачылар, әлбәттә инде сезне шушы Адәм белән Хава концертында күрешүебезгә сезнең белән һәм инде аралашышыбызга без чын күңелдән шатбыз. Асы булдылар. Бу икенчедән Адәм белән Хава тапшыру барысына караганы бардыр инде. Безгә дә килделәр. Алланың рәхмәте. Сез инде беләсез, Ләйлә ул күпне күргән. Русча шундый сүзе бармы? Иң теге мачор исследовательләрдән дә устарак. Һәрбер безне аерым бүлмәгә алып кереп, шуның хәтта допрос оештырып, 15 ел хатын турында белмәгән әллә нәрсәләр белдем. Монсы бер, әле үзем турында алай белдем әллә нәрсәләр. Ишкем сөйләшмичә җирдә шул тапшырдан соң. Алай юк түгел инде, алай юк түгел. Ярар, 2 көн. Рәхмәт, Ләйлә! Рәхмәт! Қызық тапшыру шынлап та. Ашылып сөйлесің бейді деме? Менә нишәп мен алай сөйләмейсің син, ә? Сөйләштерә белмисең, значит. Мен әле монда. Гаепле икән. Яхшы, әйдә, без мөнәсәбәтләрне өйдә ачыкларбыз, яме? Син белән монда тамашачы җырлар тыңларга җыелгандыр дип уйлыйм, шулай бит? Әлбәттә, Адәм белән Хава тапшыруы булгач инде ул, әлбәттә инде гаилә турында сүз була, шулай бит? Ә инде гаилә ул кем? Әлбәттә, ир, хатын һәм балалар. Инде балаларыбызны да бүген сезгә алып килдек, сезнең игътибарыгызга Таңсылык Хәнзифабызны чакырасыз. Килә. Һәм алдагы җырны әйдәгез бергәләшеп. Җан хәйр җанашым дип бергәләшеп булабыз, хәерле дуслар. Рәхмәт итегез. Gün kaderle teşebbüs
Рахмат Гүлсім, жылайтықтарыңызға. Ғойлелерде yaşayыңыз. Балаларыңыздың тигізліктен өстіргенсін. Амин. Зор рахмат менің ғойлем. Олы қызым, екі қызым, күпшіге үйде қалды, үй сақлап. Әлаңсына бар, 3 қыз. Аллаға шүкір. Рахмат. Мен деген сөйлемесі уақытыңыз бар ма? 3 қыз деген сешем шөте досын сені. 9 қызлы ғойле көрген бар. Бүтін үсі күйеуде 9 бажай білен көз алмай кетіріңіз. Біздің деген 3-ші қыз туғаш менің үшін деген сөйлеушілер болды енді. Мен деген жәлеушілер де болған бірді. Малай кеткендейді дегені. Шылай болған деп ойлаушылар болғандыр енді. Жемәт ансырап алып болмай бейтейді. Бұлар әлі болар дейсі бейтейді. Рахмет. Сіздікі нешеу бар алайса? 2 қыз өстіргені бұлар әлі барай. Шиттен қарап тұрға қызық бейтіл күшінендегі бара тауып өстіргені. Жемәт әлік бейтіл еме мені қазірті бүтін нәрсе компьютеризация шылай бейт. Бүтін нәрсе автоматизация, компьютеризация, бүтін нәрсе әлі көз алдына кетер алмайдырыңыз. Мына бір 20-30 жыл елек, шындай аппарат барлыққа келер де, ақша саласын да, 30 түрлік кофе сайлап алып бола дейіп. Шылай бейт. Жамағат, әгер де дүния болай барса, аңлады қыз малатсы, бүтін нәрсе компьютер білен, тиіздер, наверное, шындай аппарат ойлап шығарылар. Білмей нәрсе тұғасы болар анда баштайме? Наверное, оқшадыр енді, бүтін нәрсе оқшаға бетеді құрылғанға. Мен шылайды бөлем, келесің да шылдық. Хатын, мен малай артынан кеттім. Шоу кетесің да, аппарат яна келесің да, сөйлесің бойын, тегі болашағыңды әлбетті профессиясын, қынәрін бүтін нәрсе сөйлесің дегі параметрлары, көзі, размері, ояқ размері, бәтемен демен. Шал, бүтін. Тығып жібересің да дегінде, ақшаны енді. Энтерға басасың да, шал, сені малай. Қайтасың, хатын, мен малай алып қайттым деп. Allah saqlaсын, жемағайт. Аңқи заманларын бізге көрегезмесін, баларыңызға көрегезмесін, шылай бейт. Мәнді бик матур парлар отыра, барыса традиционны ғана болсын, шылай бейт. Рахмат жемағайт. Мәне шылды матур тілеклер білен. Әрдақшарыңызға әлбәттейді. Алдағы артистларыны шақырыға тиішейді мен. Мәне біздің бұл шылай зор ғойле білен, қызлары білен бірге келерге тиішлер еді. Қатыны іштәді, ұлы қызы тегімдәді, тегісінен бұлай болған, нәрсе болған ма? Мені бір үзімдегіне жіберділерді. Сіз аны бек яқшы білесіз. Әлбәтте енді Камал театры сәхнесінде көріп, біз актерлар әлбәтте бек матур киноларда, татар киноларында. Қазір енді міне бір үзігіне келген бүгін. Бек дұрыс айтасыз. Біздің яратқан артистіміз, Татарстанның халық артисті Рамил Төхбәтулли. Міне бір үзім, барысы үшінде. Hayırlı günler, hayırlı kişiler, қадірлі достар. Міне шындап та бүгін шулай туры келді, ялғыз келерге. Шуңа көре жырым да шундай біраз мұңсырақ шақта жазылған жырым ялғыз күйме деп аталады. Тыңлап қараңыздар. İşkakşını juyğan adaşkan Qaysı yarla tuqdim Kimlərgə sıyınayım Kimgə uqsi sarıyılayım Qaysı yarla tuqdim Kimlərgə sıyınayım Kimgə uqsi sarıyılayım Turmuş yollarımda Her şak tuğrı buldum dostuma İşkevşem yok buğdaş Min yarsız
барлығаш Сұқырайды қиблам юғалғаш Ишкәкшен юғылғаш Min yarsız bарлығаш Сұқырайды қиблам Küten bir muciza Bulutlar taralar inşallah İşkekşin dağlar Ufuklar aşılar Arası yılları akıbullar İşkekşin Ufuklar aşılar Arası yılları akıbullar Arası yılları akıbullar Татарстанның халық артисті Рамил Тұрхватуллин. Рахмет. Рамил абай, қайырлы кешілер. Bu yaktan ben, nale var? Rahmet, hayırlı geç. Ben eten bütün kişi bunda parlaşıp gelip, neden böyle hava tavşır olğaç. Ben qarap turan sizin turmuş tashib birek motor kiyingan, uta ko'rinmali ko'makdan. Сәмісі Силсия ханым. Ne halim var? Yok, şulay da, sizin oşık indi, nega o'zingiz bilan keldingiz? Albatta. Ormanga 30 yil parlar deb o'zingizga O bilasizmi, bugungi kunda, hozirgi kunda bugun big ko'p madaniy charalar Qozonda. Biz san'at kishisi olarak eng birinchi navbatda masalan, ifsiya repetitsiyalar. Kichkina qizim bugun mana atoqli Mo'ng'li jirchimizning Klara Akramova Xaridinning bugun yubileyi, ulug' yubileyi. Shunga ko'ra kichkina qizim bugun anda chiqish yasayshaq. Zo'r qizim anga yordam etib yuradi. Mana men bir o'zim har qanday men jitmadim sizga. Qarang hali. Yo'q, bek yaxshi deyman. Bek yaxshi. Yari bek zo'r rahmat. Men boshlayib ketam. Oilangizga salom aytingiz. Bizdan yoqinli qolasiz. Sizga bek zo'r rahmat, hurmatli do'stlar. Рамил Тұрхватуллин. Rasim o'zboshimizga balo oldik qo'yamiz, ayman. Mesela tırışqana ish bilan şey. Buna o'tir tinchliklar qo'y. Ana tegin. Mening o'rimni o'sha olganlarda. Buni ko'rdingmi, demak. Menikinde yana 2 kishi o'tiradi sразу. Ya'ni hurmatli tomoshabinlarimiz, bugungi Leyla aytuvuncha bugungi konsert g'alati konsert bo'lmayacak. Bugun intervyu ravishida borashak konsert, intervyu olishlar kimlar? Biz tugul. Siz tugul. Siz. Demak, agarda sahnada chiqish yasagan artistga so'rov berasiz kelar ekan, biz sizga mumkinlik beramiz, yoningizga tushib mikrofon tutib turamiz. Endi bosib turgan artistga siz albatta o'z so'rovlaringizni yordira olasiz, o'ylay tursiz, o'ylana tursiz, biz shiratdagi artistni e'lon etamiz. Qaradi Rasim, sen ko'rdingmi buni? Kimni? Mana hozir chiqasa artistni. Ko'rib oldim shekilli. Ul da o'zigina. Nega? Men qo'yam biling, o'zimdan so'rarman. Ayta o'zingdan so'raylik. Do'stlar, hozir sahnada sizning yaratgan artist deb aytib birda yolg'iz bo'lmas, chunki u o'zindagina kichkinagina bo'lsa tushkuna deb aytavermayman. O'zindagina nisha artistni gavdalantira, suratli parodiyalar yozdi. Ham o'zi tanilgan artistimiz Danir Sabirov. Zo'r rahmat. Esanmisiz? Xayrli ish deb aytasiz kelib, avtomatik hozir kun.
Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Ne için hotonsuz keldim aytып koyam. Гадәттә минем bütün әйбертеге кирисенчә чыга. Бүтәннәргә ошамаска тырышам. Instagramда гел язалар дик кәймә Миләүшәңне гастрольләрдә йөртәсең, балаларны тәрбияләсен дип инде. Менә кеше хатынын алып бармаган җиргә мин алып барам. Бүген бөтенесе хатыны белән алып килмәдем әле. Аерылырга кирәк, шулай бит. Ярар достlar, алга таба бик күп артистлар вакытны сузып тормыйм инде. Җырлаган да була, биегән да була мине. Ну барбер тамашачы ни өчендер мине шуның өчен ярата, бүтән артистларның тавышын ишетәсе килә миннән. Вот, шул уңайдан былтыргы программаның пародияларын тәкъдим итәм сезгә. Бәлки кемнәрнеңдер күргәнен дә бардыр. Салават абый үзенә бәйрәм оешмасы ачкан. Сезнең алкышлар белән бергә. Любой bayram. Allah'a şükür dostlar, hazır minni yoğun направление, ür-yoğun uyuşma, любой bayram diyorlar. Любой bayram. Niçin любой bayram? Потому что у меня barber. Şatratız, любой bayram yapsınız. Hoş tuğan gün, hoş gülgen gün. Правильно на высшем уровне, Allah'a şükür заказlar büyük köp. Bir problema kelip çıktı Tatarstan'da yaşap da bilmeyim. Elbette Tatar dil dersleri kıskartkanға көрәсің. Men olsa milletimizge korkunuş yani. Klipler şaltıratıp sürüyor, minne sürüyor, soğuttan. Artistlerin kilse Rus jırlar jırlasınlar diye. Müşakkattım. Min de özüme karşı gele trakış değil. Klientlerini yoğaltasın, ettim. Erametem, pıjaltısta Rus jırlar jırlıyız. Notu tarşa. Problemi yoktu. Şu an göre bütün özüme Üçme şey artistlerine aytıp koydum. Любой ұрыжыр аласыз да тұтар жайасыз білдем. Ağır bilдем Rusça жыр сұры сөздері түгел. Проблем yok білдем. Тұтарға ұрышлашыға керекмей. Ұрышлашқанда жетерлік. И бірінші ұйышма атыпы жалтыратты. Атыпы. Демәлі ол. Транспортный. Мен бұларға Ойдар Ғалимовны жібердім. Во-первых, шунда оқыған. Дұрыс Ойдарға водитель болып беруге, жырлап беруге, өзі біле. Ну, Ойдар молодец. Ойдардағы сабыр болғанға ішлеу, ол бік тырыш. Ондағы сабырлық мүшпақ қатам. Водителер алдында тіләсі әкім шығыш жасай алмай. Оларға төзімдік керек. Ойдардағы сабыр, мен ойлайды, Ойдар бандит болған болса, соғышқанда да бұлай соғышы райына берді. Извини, брат. Туғаным, ашыланмасаң, мен сеңа бір екені мініп тұшам енді, әмі? Извини, конечно, де. Oylar молодец. Zamanda қалышмай, яшілердің қыйтырған жырны сойлап алған ол. Өзіңіз көріп кетеріз, давай. Атыпы Ойдар Ғалимов. Мен Қазаннан Уфаға қайтып барам, бутылкада лимонад ішіп отырам. Іші толды менің құрсағым, төз алмадым. Водительға қышқырды, остановите, Зинха, Айдару надо выйти. Остановите, лимонадка, срочно надо выйти. Молодец, Ойдар молодец. Келес ұйышмалыстар, тауыш операторлары монитörünü verirse özüm vapşi işitmeyim. Bazdağı kebek mulay.
Hatta mınау колонканы жәлләмәгез инде. Так, икенче оешма дуслар. Мüşақатым, yücelmeden bular da bizge müracaat iter eken dip. Cisat жалтыртта. Cisat. Балалар бақшасы. Cisat'ın bir anlayışıyla bir anlam bitirası. Cisat. Sadik. Ne diler bu tege kimindi olanın değil kimindi terbiyecisi onlar terbiyecisi neydi bizde de ne ufala olanın irtenge biremin uturnik bizde de uturnik şu uturnikka пожалуйста birer энергичный hem terbiyeli artist jiberiz eldik. Bize tutur da özünüz be cemaat. Bize negedir energiçli, terbiyeli. İkisi bir bulalmayın. Mü'udanda Firdevs Cemayev başaldırak. Energiyası taştıra, terbiyesi üzü bilen kaçışına. Nüney, Firdevs'in ağın bir yaxşı yağı var. Ağın bilen направление bir şey versen, şuşta bir gani. Olmaz deriz, o bile mi, bilmeyeyim mi, akırıp, bakırıp, utap, butap koyta olur. Bir oldan anlat koydum. Direkt Metem Firdevs balalar bakşasına varasın. Rastı Metem kilip kireçte ilk bir sözün unutma Metem. İsen misiniz balalarlar ateş? Böyle Metem kaga bir sözü kuzun akaytıp müşerler periyodik çıkarıp bana Metem. Ağlay mı ağladı? Zakonda bilesin Metem. Orası seni tutaşacak değiliz. Kuzun kara. Давайте уже Cisat, Firdevs Cemayev. Birgene! Bu yasaladın ağaçtan, şılatildi bu taksızdan. Ekin içiler savun, her avulda var benim, uydu sapsarı bulan, koysa kızağını bilen. Büyük mağnalidir. Yani şu 58 yaş mecitip Buratin'in madı kısqa varyantını işlemiyor. İşmaz usta. Gibet'de jaldırtta. Gibet'de özümüzge yolda yürüyüş. Bunlarga provernik kişi verdim. O da mesela yakın dostum. İcatlar dostum. Yaşlı dostum. Firzer Murtazin. Firzer büyük kankırt kişi. Büyük tüger kişi. Ben özümce pedant demindi. Pedant. Ben özüne olaydı bekmeyeyim. O sözün mağnası anlamıyor. Ama pedant demeysen Siyusun şimdi mongayga da verirken boş. Akılımızı bilen ağımız yok. Kış kanışını. Hoş. Kış. Firzer mal diyez. Star şkolu bulgaş. Lefleşinkanın prощайжını söyleğen. Ankayı da taşlar da bir küf edip gibi dedi. Firzer Murtazin. Eyde bırak.
Başay, ol avılga bik еш qaytımay, әби бабайға булышымай. Başay, minим білән отырып ішмей, балықларға құда йөрмей. Başay, футбол хоккей қарамай, әшәккә ақша бермей, зато минем сүйгән Başay, кайна чәллигә булып эшле. Başayға бик эшен түгел, вагонында бик призвезды, бірәр гаишник туктатса. Мен телефонны берем де айтам, но қыз Başayым бар бит. Kiraz zakaz. Ağıldan bir evim olduk da. Aş uzdıra bizdi. Bir sıraya biraz evi bulmuşuktu. Aş artistler bir ötküresi gire. Jiberiz ev. Mulladan sık birer. Kumurlu kuteride artistler jiberiz evdi. Bir burga Yöğütle Zülfiyer jiberdi. Yöğütle Zülfiyer. Amması. Şu kadar cevaplı kişiler ben nerede dedim? Любой Rus jırın tutar şey asırız müddem. Bunlar yok. Bunlar gerek. Bunlar şiddetli jırın tercüme edip otkanlar. Ben tek yoklamadım. Elle Amerikanski jırıl. Elle Mori jırıl. Ne paymış? Hatırlıyız bir yaşlar elik bir katı beyleriydi de bir 3-4 yıl elik. Bütün tüm kulüplarda yağmur edilirdi. Ella nur mekkemal la müzik suyuna veren canım. Tavşu çıkartıp ottunlar. Evet, üzeriz kursuz. Açta Yavit Zülfiye. Yavit bilen birge şehrin ortasında akşamı vaktlardı. İkev gitti başka mulla uzak sili. Bütün halık dirli 2 saat gitti. Yavit düzelmedi. Şabagat, Allah'uzu bismillah, aşık başlasak ula. Aşımız şabagat, yalıp durumumuz kullanın, sınırımız, kuğular, kuğularımız, kuğular, bayrak, kuğular, aş. Hoppa! Yara, evet dostlar, bugünge yetip durur, özümde birer tartırım da. Meyada energetik dostlarım çıktı. Elektrikler. Bunlara bir şakkın acırını özüm çıkartıp attım hadi. Allah zamanda neydi? Bir kurtajırı. Uramda yaşlar koyuz pişmakka korama gitarı acırlığı hatırlıkızlar tıgı. Ne degen? Что ты не был напужок, я твой Андрейка, что любви у нас целая батарейка деген жер. Şu жерді ішкәрттім әлі өзімше. Давай, şu и все. Benim ileri gelme indi 30 yılı buldu. Üstü ışık sizi bağla, ışkılığımı da tuttu. Hatını hamamda şive, güzel kuş kanarıyla. Diktinlerin intigen, utarlı baklar.
Ашыланмасыз инде теге Миләүшә белән Мәрьям үземнең сольный концерт хәзерләнәләр сәгать 5-тә. Минем филармониядә бүген концерт иртән сәгать 9-да гына Мәскәүдән кайтып кердек. Һәм Аллага шөкер кичә Мини-Мисс Гран-при Россия дигән конкурс узды Мәскәүдә һәм олы кызым Мәрьямның шушында икенче мисс булып кайтты. Зур рәхмәт. Һәм бирегә чакырасым килә. Алып баручылар үзең генә чакырырсың диделәр. Безнең Мәрьям хөрмәтенә тагын бер җыр. Кунак булсам тыйнак диләр, бул диләр. Үземнең концерт түгел, күпме артистлар көтә. Шуңа күрә кодагый котырма инде, пожалуйста. Пожалуйста, минем концертка килә аласыз. 2-3 январда өстәмә көннәр алдык. 1-2 декабрьгә билетлар бар, урыннар юк. Ачуланмагыз. Мин монда матур булмаячак хәзер. Бу минем концерт түгел бит. Менә хәзер чиратта ул хатынны вовремя чыгармасаң, сүзгә тапкыр ул, кыяфәткә дә әйбәт. Кем турында сүз барган ан? Уйнамы? Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Телевизордан рекламаны күрдем, и тиз генә җыенып килдем. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Нәрсәгә гаеп инде? Зур рәхмәт, дуслар. Ярар, хөрмәтле дуслар, иң сүзгә тапкыр хатын-кызларыбызның берсе. Төрле темаларга җырлады инде ул, берәйбердән дә куркып тормый. Без кайчандыр бергә иҗатыбызны башлаган идек. Мин ул вакытта 20 яшьлек малай идем. Ул дигән кызые. Яны гел шаяртам инде. Опа димәм миңа дим. Ничек опа демисең инде? Әйтәм, кыз дип тә булмый бит. Шуңа күрә опага ошаган кыз. Алкышлар белән каршы алабыз. Илсия Бадретдинова! Шуның өчен бергәләп җырлашакта, комаша аламассың. Ул силтәсә якын дуслар. Ул ягылды тормас диеп. Шатлансалар, дошманларың булмасын диеп. Ömrüm üstad olanlar O bizleke tügeli deyip Söylen geçen gitse o taş tügeli deyip Var kişinde şeye taraf bas Bir yakalap durdan yakalmaz
Meclislerge savundurganda, iki kişinin birisi basıp, men sizge köngül tınışlığı dileyim deyip dostlar aytalar. Mine o vakitte men ona jektirmeden. Endi hazır yıllar uzgaş, bizim de ekremine ulgayıp baratırgan hatun bularak, şılap da megine sınavlar. Sizden kemne barşanızda ayırım biktirin. Köngül tınışlığı dileyim. Olganın işim de yürüp çıkırmıyor. Bir alem çürüyümüz kaydı. İki, eş. Her kişinin şöyle tarafaz. Her yadalıp doğrudan yaralamaz. Alga atla, bir dilek girmiş yine yaz. Tamam bir takır. Her kişinin şöyle tarafaz. Aldatla, birgeler girmiş yine yaz. Birge, hor kişinin şöyle tarafa sayı. Bir yadalıp doğrudan yakılmaz. Aldatla, birgeler girmiş yine yaz. Sındı tapır hazır. Hor kişinin şöyle tarafa. Tarafaz, bir yadalıp doğrudan yakılmaz. Aldatla, bir dilek girmiş yine yaz. Bir dilek girmiş yine yaz. Bir dilek girmiş yine yaz. Vay rahmet sizge. Zor. Rahmet size. Hayırlı işler. Hayırlı iş. Muhterem tamaşaçılar. Hayırlı iş. Tatar konsertlarını hürmet etirgan, yaratadırgan hem Leyla Davletov'un buyrakta ijatın hürmet etirgan zavıklı tamaşaçılar. Men her vakitte aytdim, biz Leyla bilen ikimiz de ezgina başka planeta kişilerdir indi göresin. Konsertlar da mögüzlü bola ya mögüzlü ya kuyruklu. Bizni söyleyler, bizni ayet kişi tugul diler. Şunun bilen temli de ol. Her vakitte adam bilen hava tapşırığına mesela meni şakırganda Leyla'nı her yolu kisetem, kızı men etem, yılamayım. Nerse deysen de men de şunday kan ağa men etem, men senden korkmayım da sıralarından da korkmayım, yılamayım da bildin mi? Hatta tırışmada deyip. Nişanşı tapkır şulay deyim, nişanşı tapkır barıp oturam da akırıp yılap kaytıp gitem şokunçıktan. Buyurunun türüne ütüp kiretirgan sıralar biretirgan şokunçık. Bilseniz. Şunday rahat, bunday kişiler bilen işlevi şunun hatlik rahat, çünkü onlar артыңнан söylep yürmeyler, onlar konkretno közüne qarap birine mançina, emse yığılsan yığılasın, oturup kalsan oturup kalasın, şunday rahatlaylar. Hamada konsert aldığında hazır kollegalar bilen de артында söyleşemiz, bütünüz eyteler, şunday köngüllü konsert, nişit işleysi keler, şulay işleybiz diler. Çünkü konsertning başından ok Leyla şunday uстановка koydu bizge. Siz ana tiginde ofitsialny konfetlarga turgan kılanmışlarınızını tiginde kaldırıp kirigiz, yemigiz. Minde ihlas şın bolurga kerek dep kirtdi. Nişlesəgiz de köngülügiz kuşkança sahnага çıkıp işlegiz dep. Şunun için men hazır köngülüm kuşkança men sahnага şakırasım kele özümning eng yaratkan kişilerimning birsin, eng yaratkan, eng hürmet etken. Beleskar Kamal teatrındagi töp rollarni boshqaruvchi, aydab boruvchi aktrisa Lutsiya Hamidova. Üzülüp yaratan, üzülüp hürmet eden hamra bugün sahnelerlep anın bilen birge şigiş yasavama şiksiz şartlar.
Ялан аяк, зәңгәр күзле сабый, бу тормышта бик күпне аңламый. Ул дөньяда барысын белүче, әнисеннән кабат-кабат сорый. Нигә әни бу күкләргә зәңгәр, нигә сары икән бу бәбкәләр? Ни кайнар кояш, нигә салкын ай, ни кычыткан авырттыра шулай. Әй әле әни кая китәләр, бик картайгач бабайлар, әбиләр. Әйт әле әни кая китәләр, бик картайгач бабайлар, әбиләр. Нигә әни пешерә ул ялкын, нигә җәйдә җылы, кышын салкын? Ник бу абый безнеңчә сөйләми, нигә этләр урманда яшәми? Бу кибеттә нәрсәләр саталар, ник төннәрен йокларга яталар? Каян кайта бу кошлар яз көне, кем зәңгәргә буяган бу күлне? Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картайма. Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картайма. Кошларга аталар, нигә әни бу өйне аталар? Нигә җирдә йоклаган бу абый? Һаман сорый сабый. Нәрсә яхшы булар, нәрсә начар? Кай тарафка иде, кайсы юллар? Һәр сорауга җаваплар бирергә, тик әниләр барысын да белә. Әйт әле әни, нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яшиләр? Әйт әле әни, нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яшиләр? Ялан аяк, зәңгәр күзле бала, әзерләнә тормышка атларга. Тел очына сораулар иелгән, иң беренче җаваплар әнидән. Нигә төнләр биклиләр ишекне, нигә әни еладың бер көнне? Кай җирләрдән алдыгыз сез мине? Безнең әти яратамы сине. Кай чакта мин караңгыдан куркам, мин әнием сине бик яратам. Кай чакта мин караңгыдан куркам, мин әнием сине бик яратам. Люция Хамитова. Ләйләкәй, шыгалы. Ләйләкәй, сиңа беләсеңме бик сакланам. Сиңа гел матур сүзләр генә әйтәсе килә. Чөнки син чибәр, зәвыклы, талантлы. Һәм син үзеңнең иҗатың белән халык мәхәббәтен яуладың. Шуңа күрә син бүген дә зал тулы тамашачың белән шушындый матур иҗади кичәнне үткәрәсең. Син моңа лаек та. Мин сине хөрмәт итәм, яратам. Һәм сиңа үземнән истәлеккә шундый кечкенә генә бүләк бирәсем килә. Монда кушагырга ярый. Икенче бүлектә менә шушысын киеп чыгачак. Минем истәлегем итеп. Субханаллах. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт яусыз сезгә. Люция Хамитова. Кадерле тамашачылар, минем шуны әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә, Люция. Татарстанның халык артисткасы Люция Хамитова. Минем үземнең
бик тә зур рәхмәт әйтәсем килә. Инде менә шушы адәм белән һава тапшыру турында сүз чыккач та, экранда мин генә булсам да, экранның артында никадәр кеше хезмәт куя. Безнең менә бүген дә төшерә режиссерыбыз Найля Пасабитова, ишетәсездер сез безне. Сезгә менә бу кул чабулар, менә бу алкышлар сезнең өчен, Найля апа. Ул инде менә бу 1 ел буена миңа түзеп, без бергәләшеп аның белән менә шушы тапшыруны эшлибез. Баштарак мин Дания Гөлнанна Гаязова белән эшлидерим башлап җибәргән чакларда. Һәм әле безнең күп монтажерлар, оператор егетләребез, һәм әлбәттә инде безнең җитәкчеләребез, һәм әлбәттә шушы тапшыруларның барысында атнасына 8 тапкыр яратып караучы кадерле тамашачыларыбыз, Алланың рәхмәте яусын сезгә. Менә шушы күрсәтәле нәрсә бүләк итте ул миңа тыгып та куйган. Шуны гына әйтәсем килә. Минем дә нәкъ шундый бүләгем бар. 27 бриллиант белән алтын йөзек бүләк итәчәкмен арагыздан бүген бер кешегә. Аны миңа шушы концертның спонсоры сорагач, нәрсә әйтим, нәрсә эшләргә кирәк дип. Мин әйттем, миңа сездән спонсор буларак бер генә әйбер кирәк. Бары тик бер генә бүләк. Чөнки алар Алмаз Холдинг ювелир компаниясе һәм менә үзебезнең Казанда эшләүче Алмаз ювелир заводы эшләп чыгарган бүләк ул. Алар үзләре эшлиләр. Бриллиант дип язылган икән, димәк анда чын бриллиант. 27 бриллиант белән алтын йөзекне бүген арагыздан берегезгә бүләк итәчәкмен, Аллаһу буйырса. Ярыймы? Ләйлә. Бәлки ул иң кызык сорау бирүчегә булыр. Бәлки ул бер мәзәк сөйләүчегә булыр. Бәлки ул алып баручыга булыр. Ләйлә. Әү. Ник ишетмисең син? Син хәзер бик зур ялгышлык эшләдең. Бетте баш. Бик зур ялгышлык. Никләп сайладым менә буларны? Хәзер концертыңа синең карамый да, ишетмий дә халык, Ходаем миңа гына элек сәйди утырачаклар хәбәтлесе. Безгә биргән булсаң. Ходаем дигәннән, Безгә биргән булсаң. Җәмәгать булды, шаярдык, күлдек. Сез ишеттегезме, Исия Бәдретдинованың беренче җырын инде җырлый. Торып бас. Син шуның авторын беләсеңме? Әлбәттә, әлбәттә беләм. Ул кеше дә бүген залда булырга тиеш иде. Илфак Шихапов иде аның авторы. Урыннар оҗмахта булсын әлбәттә. Безнең андый шәхесләребез бик күп. Һәм инде бүгенге концертта да чыгыш ясарга тиешле булган артистлар бихисап санап китсәң, алар һичшиксез бүген монда булырга тиешләр иде. Хәния апа Фәрхи Биктахирова бер сүзсез биредә булган булыр иде шулай. Шәфәгать Салихов, Әлфия Памзалова, Рөстәм абый Вәлиев. Василия Фаттахова. Әлеге шигырем аларның барысына да һәм барысына да багышлана. Кеше китте диеп хушлашмагыз. Очрашырбыз әле тегендә. Я тамукта, я эләгеп булса, оҗмахларның җиде күбендә. Кеше килә китә, бар да гади. Барыбыз да шунда барасы. Җиргә гомерлеккә килгән сыман. Кыланма син, адәм баласы. Кеше белмәс диеп алданмагыз. Кеше белми, Ходай беләчәк. Өстән генә түгел, һәр гамәлне, һәр бер уйны эштән күрәчәк. Җитми диеп артык тырышмагыз. Җитәчәк бит 2 кочак җир. Саранланма. Артык булганнарын мөхтаҗларга бүлеп алып бир. Башкалар диеп акланмагыз. Һәр кем җирдә үзе җаваплы. Кешеләргә күрсәтим дип түгел, үзең өчен эшлә савапны. Җир гаделсез диеп борчылмагыз. Бар да гадел, һәр кем үләчәк. Түрәме син, байма, хәерчеме, Ходай барсын җиргә күмәчәк. Кем булышыр диеп теләмәгез. Дус танышлар бар да калачак. Иномарка машинада түгел, анда һәр кем җәяү барачак. Мин яшәле диеп шатланмагыз. Бәлки булмас та ул иртәгә. Матур сүзләреңне әйтеп калсин. Балаларга, дуска, иркәңә. Үлем җиткән кебек яшәү кирәк. Рәнҗетмичә җирдә бер кемне. Яшәү ясын, ләкин көтмәгәндә китәчәкбез бердән бер көнне. Үләсе бар диеп уфтанмагыз. Шатланыгыз, озатып калсалар.
Үлгештін дә сине йылы-йылы дұға оқып, еске алсалар. Шылай.
Ayran Zakirov. Hayırlı günler, hayırlı işler, hürmetli tanışçılar. Leyla Devletova sizlerine icat etilgen Başkıstan'da icat etişi Mudaris Gazettinov işleri oldu. Жанның isimler бақытында көреbildik жүзімләнді. Енді көп сөйлешмейші, вақытны созмайша сахнаға өзімнен қалажақ бітімні шақырам. Сіздерге таныш болған жыршы Люция Мусина. Шошы мотор өркем сахнаға шақырасы келе өзіміздің ұлыбыз Айратына, әм қызыз Милаушаны. Қоршалығыз, сіздің үшін шығысасылар. Айрат Закиров һәм Милауша Закированы.
Milausha Zakirova. Ayrat Zakirov. Şulayıp Elfiya Zakirova. Biz Zakirova, Zakirova Zakirovadır. Hem atileri Rüstem Zakirov. Balalar шығып беріңіздер мұнда. Ayrat, Milausha. Олар Рүстем, бұл делегация көрес құрып кетті бар. Сен құрықман екеш, бір шыма, мұндай делегациялар бек көп болалар. Не, ләге айтты бетін, дәйме концерттің форматы дейінде болға текшекерлігін. Әйе? Анары Илсия құтлап қойды, шылай бет. Демек, кім тұрында нәрсе әйтірге тілейміз, сұна әйтірге мүмкін. Мәселен, келесі артист тұрында біз нәрсе әйте аламыз. Міне, ол шәхіс тұрында мен бек көп сөйлей алам. Мына сен білесің ме шындай, сам хозяин, сам хожа деген түшіншәнің нәрсе аңлапқан білесің ме? Кішіге ішәмей, бүтін ақшаны өзен ала деген. Мұнда ақша һәм саясатқа қысылмасақ, мына шын мағынасында сам хозяин, сам хожа бүтін дүниясына бульдозер шекілі жырып ішлерге қызмет етерге әзір ол халыққа. Шоңа көре ұзаққа сызмыша халық янына шығарға керек. Татарстанның халық артисті Раил Садриев! Но минем шундай дресс-код. Әйле қая, әйле, брат. Юбилейді. Қатын залда отырсана, ел біле қалдық. Өзіңе шыған құршақ. Қойды білен кішкене гіне матур қызға біле кетермін. Ярар, өзіңі келер емді. Мұнда тек орамағыз мен жолдаңына. Бұлай, қайдан біле қауанын шырай келгеш, Лейле, мұнда енді жылы шымды атмосфера, мен асыры нешік шығырны үйренесің райына қой. Шығыр жазу шекші сыры. Мен бұадан қазаға барған же шул бір 10 куплетін үйренем, мен 8 куплетіні точно. Жетейімді. Мен бүгін қайтып түстің Башқұртстаннан менге китап тұттыралар. Мына шушы шығырны үйрен, жаттан сіле. Мына бұсын оқырсың дейле. Көрдіңіз ме? Бірсі 30 куплетлі. Мен оқырға дейіш. Бірсі 6 куплетлі. Ярат, машин барсан Лейла турында бір кіз әйттерінде мұнда көп әйтелер. Лейла уникаль кіші. Уникаль. Çünkü сахнаға текті молдан мінерге мүмкін, әмі сахнада қалу. Ол бик зор шундай мөхрибанлық һәм бик зор қазаныш. Әңгәм Атабаевның бүтін түгі ол яқташы, түтік границада әйткен сөзі бар талантлар турында. Талантларының язмышлары ауыр, чөнки гайри, табиғи. Dünya балалары арасында я дивана сыман, я үги. Туры болсаң неге кәкірі дилер, кәкірі болсаң неге түс түгіл. Неге қаман мүгіз шығарасың, неге біздің кебек біз түгіл. Талантларының көңілләрін ішке. Сындырып та бола кеміріп, сындырып та бола бүгінгінің қалыбына туры кетіріп. Ақыр шекте өтіріп те бола. Тек қайтарып болмай қабаттан. Талантларға бейіп қағылмағыз. Üzerinde olsun talantlar. Mına Leyla da şunday. Üzünçe olsun. Ul bar, ulu. Benim kıyalıydı. Ben şu şahirlerin şiirlerini okuyor başlagaç, Leyla'nın şiirini oku. Şu an göre o Leyla şu fırsattan faydalanmaya indi. Şu kaç okursun, min kitap bile okurga iğrenmegen. Şu an göre bana Ferit Fagimiş oturamında benim bütün Almaz kampanyasının general direktörü. Şol vakitte telefonlar şaltırdı bette, klasik basındırırsa zamanın qazi vakitte. Алайын мәнің деп, бұлай, мына дүния деген шиғырын мен оқыра құштылай бет. Мүнсін яттан ұлтыра тұрышам қазір. Дүния бет ол бек қызық. Дүния біз деген ше түгел. Дүния бет ол бек қызық. Шет яттылар сирилер, біздің қақта сирилер. Қызып-қызып, сен білмеген нәрсені де. Білелер сенің қақта. Сен дұшман дегерген кіші, ұшыры сенің яқта. Сені сөге көрушілер бар да сенің ішілер. Қай вақытта құлын суза, ярдәм ете, еш күтмеген кішілер. Тұра алмам десе де,
Яттырамам deyip yatsa da kete adam balası. Bir alğa, bir артқа бара. Şulay dünya arabası. İndi giriştim degende barıp çıkmay bir işin. Tegermeşke tayaktığa in sangan kişin. Kulundan bir narsa kilmegenler nidir iretken bula. Күңілләре қаражанлар dünya артқан bula. Zor günahlarının birisi ol. Gıybet sözler, öleşü. Tatarlarının en naşarı, Tatarlardaki en naşar gıybet, gadettir ol kündeşü. Bana kafayı deyiz. Üzüm yattan okunatırsam üzüm bulsunlar ne bugün. Gitti. Hani bu şiir diyagnoz. Cemaat. Kavşim benim. Tekisim kanal, TV kanal kesip var gelem ki. Bana busa, men okurga tırsam siz tınladınız. Cemaat bir kıymetli sözler. Bunu indi, dünyanı görüp, indi dünyada yaşap argan, ak sakallı, şundi ılpat Nobel premiyasına iyi bulgan kişi yazıga tiyis bu sözlerini. Bunu yazgan Gadi Aktanış kızı, bir Indiyanın şundi zvanyalarda yükümşe. Şuşu kupletler ayıbet, her birisi nididir mına kagide, nididir kişilerge şundi yüzüne göre yollama, altın yollama. Günler tünler boyu tınlasa da şıpşık bulbul tilini anlamayın. Yakşılıkını biktis unuta kişi, naşarlıkını gına unutalmayın. Duz işlerim benim bik küp desen, sınap kara, birer anın kişin. Akşa yaki yerden sınap kara, dostuna beye bilir işin. Biraz bir kerek binip kalsan, dost tuğanlar arta tağında. Bir tuktavsız sili başlayalar, seni yaratular hakkında. Böyle edip uyluyor her kimizin, yoksa her bir kişi tiki mışka. Yardım eten diyen kişiler de yakşılıkını işleytik buruşka. Sen özüne şitten karap kara, nindi kendini görürsün. Bir tiyinsiz, derecesiz kalgaç, şın beğenini şunda bilirsin. Şın bakıtını gülebilir işin, bir bakitsiz bulup karao kirek. Bakıt, selametlik diğer işin, bir kurkunuş şiirler karao kirek. Akşa vakit tügül diyer idim, eğer milyonların taşıp tırsa, başkalardan kirleşmesine bula, her hıyalın şınga aşıp tırsa. Kirek deyip tügül pürseteyim deyip, elbir jiya, kişi şaşına, ağır işler tügül, kirleşu hem, nefis jite eden başına. İde şunday rahat bulsun için, ni barısı yaptı yiz kirek. Hazır her kişinin bütün narsası var. Küngül tınışlığı biksirek. Altın taştan tügül suyun azdan, жылы yumuşak ıya ürebil. En bakıtlı kişi jirde sinu bulgan bakıtını görebil. Bir bayılın deyip şapırınma. Kırıp karıp bir yan uçağa. Senin pişiraklarını yuvar için kirek bur bir küp sabun munçala. Min hayırşı deyip miskinlenme. Girip durgan şakta ayak, kulun. Etin işler deyip karap dura. Seni kabartlavuşı kızın ulun. Yakşı etimin ditte maktanma. Eybir alıp birip balana. Kompüterden tartıp bala alsan. Akıl eder biraz sinanarga. Minirge başlayımız. Məngresizlenme. Buğurluk tügül. Munsu uyat. Munsu dürüst. Şinyatla şinyatlara küs salmasın diysen. Sinirini üzün nazla uyat. Hatın naşar deyip ekmeğimizi. Sen bir tane algan üzün sayla. Ya ayrıl. Ya yakşılap yaşa. Baş bul gayren üzün cayla. Yalnız kalsan eğer. Bir kaygırma. Sigen yarın bulsa bulsun şartlık. Yılı yılı parlap yaşagençi. Üzün yine bulu. Min artık. Müdüreye tak, bitmedeli. Mesut Rüz.
Тұрмыш ауыр деп бик зарланма, тұрмыш түгел, біз өзіміз ауыр. Кішілерге болған қарашыбыз, қатты айткен сөздеріміз ауыр. Кіші не айтыр деп бик қайғырма. Ол сені де кете, сен қаласың. Үз пікірің болмағандағына кіші сөзінен шыңға алаласың. Кіші тұрмышына бик қыстылма. Шайтан башқа дилер, жын башқа. Кіші ғайбаттарын тыңлаған үші, өзің сілегенні ишет башта. Әйбәт болам deyip тұрышмасын. Гел жай болмай, бар-бір туңашақсың. Ез жақшылық ішіліп бір бұлышмасан, сен бар-бір нашар болашақсың. Әйбәт шул деп бик шанма, ішін көрмейсің бет кішінің сен. Ялғыш қына дұшманаша қалсаң, ненділігін жұлду кішітірсің. Кімді яры deyip, ялғанланма, қар кемізді байыны, тәқітліні. Кіші бәқітінен кілләшкенші, бәқітсізден яса, бәқітліні. Алдан некеде деп бек ұқтанма, артық бір шылмауын құлай болыр. Қыштансың яс, келмей қалғаны ю, қыдай нешік ясса, шулай болыр. Қайғы келді деп бек қайғырма, ол өтмәс күйіпкіне тыйылса да, қияш шығар алданда башта, жерге шаулап яңғыр қиыла. Шартлық келді деп бек шатланма, башың әйленмәсін бақыттан, биік мінген шақтан ұтмасын, тішесіңні шушы тақыттан. Рахмат. Мен ғафу етілем. Китапны бүгінгіне құлыма алғанған Ләйлә Дәулетова деген татар күгіндегі эстрадасындағы, әдебиятындағы шәхіс, йылдыз, ол яқты йылдыз, һәм бик перспективалы, нурлы йылдыз. Hem Татарстанның халық артисті Раил Садриев. Раил әфәнді, İngiliz зинхар үшін. Мен білем сіздің бұл китапны қойдан алғаныңызны, мұғайын сіз аны файыдан сатып алғансыздар, шулай ма? Уланы фрәнге сатып алғандар енді. Мен жамағат, сондай китап шиғыр турында сөйләнмәгән деп, мен шыққаш бар бір нәрсе сөйләгән дейіш. Бір мәзәк, мен шушы мәзәкнен сөйләніп түкерем де, шуның белән тамам бик қысқа ол. Бір ират командировка кеткеш, маршруты бұзыла, әйтмей қайтып кіре түнле, ишік нашы жіберсе, түшәкте, спальныда хатыны ақырып шиғыр оқып ята. Туқайны. Өмір шиғыр оқымаған қатын. Ерін кесі қатып кетіп тұра. Сания! Мәғірім нешті оң бұ? Түнгу некілі? Шиғыр оқысын, илхам келді мәлі. Илхам, шкафтан шық, мужик барсында білә деп айтты. Рахмат сізге. Жабағат илхам ұрғасы болмағын екен қарышым. Юғыса шеғып күтіп табарай, үзіліс тұқтатты ені мәзәк сілерге. Яры, китап турында юқығына сөйлемедік, әлбәтті мұнда зондылдырып келген сіз екен құрмәлі тамашашылар, сіз әлбәтті Ләйлә Дәулетова ижатына ғашиқ кішілердір. Шуңа күрә, әгәр дә қызықсынасыз екен, әгәр дә енді тілегіңіз бар екен, китаплар сатуда бар, файыда, шайрывай дейбіз, шыннап. Енді тілегі болған кіші сатып алып, бүгін кеш білен қайтып, рахатланып, Қышқырып Тұқайдың түгіл, Ләйлә Дәулетова, Субханалла. Ләйлә Дәулетова шиғырларын оқи аласыз. Һәм білесіз ме? Яшьләр шундай продумсыз индалар. Қарайсың, менің орынға тұтты да отырды. Сен сиясымыз оғанда? Сия. Жамаға. Мына білесіз ме? Мына мұнда отыруым, юқағына түгіл, шынки тәқітті мұна шындай отырып қарайсы келген еді. Бұл қиял еді. Рәсім, сенде қиялларың бар ма? О, енді қиясы күші бұламысың енді. Яғни, мәселен? Человек-паук болу мәселен. Человек-паук? Сен бұлайда қиял ебет енді ғымырым бойы чу-чу-чу деп ересің ұрады. Қызым еш. Сен білесің ме, мына мен ғымырым бойы қиялландым. Менің мұны көп тауқыр айтқан да бар. Бәлки тұрмышқа ашырын екен соң деп тағын бір айтып қарайым әлі. Ғымырым бойы қиялландым баянда ойнарға. Мұна сен өне білесің? Әйе? Әмин жоқ. Әмин қиялланмадым олай бір тұрында. Құбым мен? Ол сен табиғаттан берілген. Жоқ, мен төбен әйел түшінде жынаусын кетті бүтін таланып.
Anlaşıldı. Hem hıyallanıp yaşarken gerek. Kim bilir belki benim de hıyalım kaçanlat bulsa da durmuşka aşır. Allah birse belki sen de deyip üşüp iri başlarsın. Azam böyle bir üşüp iri başlar şöyle pere uzatıp bin bular benim camiye oturamamız. Eye. Hem bilesiniz sahneye çıkırga hazırlanır. Şöyle biz buna hazır onun siz şahitler bulasınız. Onun hıyalı durmuşka aşar. Bu bir zor ayıbır çünkü kişi onun hıyalı durmuşka aşarken ul tağında qanatlana alğa taba işlerge itere ana. Mına ömür boyu jırlarga hıyallangan әлеге kişi. To'xta, Tek problemi şunda jırlay bilmey. No, latna xut ul ayta o'zini jırlay bilmem deb. Eye, ulan yaşırmaydı. Eye. Bizim qaybir jırchilarimiz bütünde jırlay bilmeseler de degan men jırlay bilam. Jırlay bilgen keyfiyat çıkarıp bilmeydi. Demek kıskası şul. Jırlay bilmey turgan kişi sahneye çıkıp jırlay hıyalın turmuşka aşıra hem onlar seni tilak var, akşa var barısında buldurıp buladı. Şulay turib Leyla Davlatova bilan birge bir sahnede jırlay Gülnaz Halimova. Ona fanatlara köp. Onun kulasına lekkenlere köp. Xotin kız deyip yaşaysız, xotin kız deyip şovasız. Neyler arasından izler, birden-birini davasız. Xotin kızı kimler bilsin, ne bulganın oyunda. İşkiga o'tlanib ketar, ham o'tira mo'yinqa. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Bizga alami kerakmi? Bizni suyarga kerak. Senigina deb yaratam, jonim derga kerak. Akıllı, bay, yumart, qiyiq kerak. Fatir, mashina, ham tag'in alla narsalar kerak. Alla narsalar kerak. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Umbarimda shinga olam, ummadir ham o'ttiga. Yigitlar bosh bo'lsa da, xotin qiz boshadigan. Daqiqada o'ndirau, kelishi omadikda. Narsagina aytsalar-da, xotin qiz boshadigan. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Ayting ishi xotin qizini, nishib qulatirga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Olib kirar shul xotin qiz, yonib turgan o'tlarga. Leyla Davlatova. Gülnaz Halimova. Podshohliklar. Juda rahmat sizga. Albatta bu mening bir shoyon jirim edi. Hozir sizga birinchi topqir sahnaga chiqqan kishiga ko'rasizmi? Qara. Elvira marş brasok berdi. Rahmat jonim. Qara jırlay bilmey o'zing, o'zining ko'p fanatlari var. Ey Allah. Aytlar Bu neti modusun bu. Bir qo'l bilan shashak bo'lak aytilar, ikkinchisi bilan telefon bo'lak aytilar. Qara senlarda. O'xtay. Buning uchun yashaydi. Tutib qana turamiz. Qara. Leylaga da biraz lakdir bo'lak. Ato bitinsiga narsa qilib qaraydi. Kishi bilan birinchi topqir sahnaga chiqarga tilagan, ham shul tilagan. Qara hamon kirib ketadi. Shilg'a oshiruvni so'radi. Nisha bo'ldi deymi? Leyla. Kişinin hıyalın turmuşka aşırdın. Sahnaga chiqdi. Tek o'tinam, yalvaram davomli bo'lmasin ham. Biz endi har tomoshachilarning xayollarini turmushga oshirib, ularni ko'pdan endi tanafusga chiqasar keladi.
Şulaydır deysin mi? Ayyanak Rayla bir söylaganda kıskaşılarını uçağa başladılar. Signal kilaular. Qadrli qonaqlarim, aydangiz bir 10 minut yolitib kiragiz, yaraymi? Kitaplar menikigina tugul, anda Rustam Nabiyevning kitobi sotilar, ham Liliya Salahiddinovaning kitobi sotilar. Biz Zarafat hayırlı kech qilmoqda, qadrli tomoshachilar. Kayflarinchi?
Бұл жылынып кіргәсіздер енді қар, Аллах рахматы бик түзісі білек кәздір тәнәфісті. Келген енді шамаға шулай өзімнің жазған жырымны сізге алып келдім. Әгер де қолар шауып еніп поддержайтсаңыз, біздің іште тағым шақты орайы. Кетті қайдағыз, гитарада ойнай бір жеге. Өзімнің жазған жырларымның бірісі, гитарада ойнай бір егін. Кетті қолар шауып еніп біргелеп, оу! 1, 2, 3, оу! Қотырақ, бірәш олар. Гитарада ойнай бір егін, сайлап қына мұңлы келеді. Кім үшін ойнай ол өздері, кімдік тейбі аның жүрәгі. Ойнай егіт ойнай мұңлана, сағышлары шулай тарата. Сен егіт болма қайусыз, қызғар қиюларыны ярата. Ойнай егіт ойнай мұңлана, сағышлары шулай тарата. Сен егіт болма қайусыз, қызғар қиюларыны ярата. Gitara oyni bir егіт, шерта мұңлы күйләді. Көңілінде бір генә сырау, бір күн білмей аның уйлары. Қайда құлашқа меғалып жамиді? Ойны егіт ойны мұңланда, міне шулай. Сағышлары шулай тарата. Сен егіт болма қайысыз, қызлар қиюларыны ярата. Ойны егіт ойны мұңланда, ай малатсы, сағышлары шулай тарата. Сен егіт болма қайысыз, қызлар қиюларыны ярата. Қайда құлашқа мені бірге! Жөті дүния үшін сүрәні үшінде мотор концерт. Қоя қатырақ болсын қайттан ішек! Сөз арасында қалдырғансыздар, бір шайығын ашылай бер. Біргелеп шығарыңыз қазір. Гитарада ойны бір егіт, сайлап қына мұңлы күйләді. Көңілінде бір генә сырау, аңлар мекен аның сүйгәнне. Ойны егіт ойны мұңлана, сағышлары шулай тарата. Сен егіт болма қайысыз, қызлар қиюларыны ярата. Ойны егіт ойны мұңлана, сағышлары шулай тарата. Сен егіт болма қайысыз, қызлар қиюларыны ярата. Сен егіт болма қайысыз, Önce, yarima. Wow. Güzel geçti işitke. Onun bilen çeşiniz Allah bilirse, büyük rahmet kadar tamaşaçılar. Kilesi, jırşılarını çakırası kile. Etesi kile şakır aldığından biz artistler arasında bir köngülüğüne edip alarını
матурын айтып үртеп әйтәбез. Аларның кушаматлары ксерокс. Не үшін ксерокс? Аларның бүтінісі бір-біріне оқшаған. Рафинадан башлап, Гүлсу белән тамамлап, мәсәлән, берәрсе шиләп китсә, берсе урынына икенчесе барып җырларга может, икенчесе барып биргән бары. Шуңа күрә, кадерле дуслар, сезнең алкышлар белән бер туган Кадилиннар, әлбәттә, кул чабыгыз. Один прошел, второй прошел дегенде. Чырлап кетіп барады, көздері елеп кетті мына бір. Яра, Никаш, бек қияланмасын. Жамағат, білесіз бұл нәрсе тұрғында сөйлесесі келе, адам баласының не дәрежеде күшлі бола алуы тұрында. Рәсім, сен хат оқитын.
Ярап. Мына чираттагы сахнага чыгушы турында бик күп сөйләп булыр иде мөгаен, тик әллә нинди сүзләр белән, купшы сүзләр сөйләп торасы килми, бар тик аны сахнага чакырасы килә һәм шуны гына ассызык дисе килә, үзенчәлекле кеше. Искиткеч, шаккаткыч көчле кеше, көчле рухлы кеше. Инде аны сезгә тәкъдим итәсе килә. Һәм аның ни кадәр көчле булган кадәр сезнең дә алкышларыгызның көчле булуын үтенәбез. Сәхнәдә Лилия Салахетдинова. Шуны да әйтеп үтик, Лилиябыз күптән түгел генә гаиләле булды, гаилә корды. Тагын да алкышлап тәбриклик әле. Рахмет. Hayırlı günler. Beğenler bilen. Akışlarda ak hislerini kuşup ak dünyaya ayak bastık biz. Belki olur, belki jengil bulur. Tayanakla in var, bilebiz. Rahmet Allah, seni bile gitti. Bu günlerine uzak gitken biz. Ailemiz var, sigen yavrularımızla kaderlerini bilip yaşarız. Yıllar uzun gelgeli. Garipke de, isimlerge de. İkimiz birge buluruz deyip, indi biz girdik vərdəgə. Rahmet. Kadar var da mutlu, isimler sağlık, bugün şulay. Tanışlıkta, şunakta Leyla Hanım etmişler. Көңіл tanışlığında yaşayasın. Rahmet. Şagira Liliya Salahattinova edi, qadrli do'stlar. Alqishlik sana kuchli tebrik qilamiz. Liliya Salahattinova. Şolay qadrli do'stlar, tag'in bir kuchli shaxsimizni chaqirasi keladi. Sahnamiz turida Milosha Zaripova. Заглянула в окошко вдруг, и время
Dostlar alkışlar tınmasın idi. Milevşe Zaripova. Kadirli dostlar, yüz rahmet sizge Milevşe. Allah'ın rahmeti olsun. Leyla Hanım, men turmuşta şunday özüm kebek авырлыкларга бирешмәгән кешеләрне бик яратам. Һәм сезнең белән танышкач та мин сезне шундый икәнегезне аңладым. Ләйлә ханым, алдагы тормышыгызда зур уңышлар телим. Шушы әдәм белән һава тапшыруын, шушы матур кешеләргә һаман да күрсәтүегезне, яңа геройлар белән таныштыруыгызны көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Сезгә кечкенә бүләк, Масасина, сезгә. Анасы кечкенә кызга. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле тамашачылар, үзе кебек көчле итеп алкышлыйк әле. Миләүшә Зарипова. Хәзер я. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле тамашачылар. Миләүшә, без сезнең белән шушы көчле алкышлар барысы да сезнең өчен. Без сезгә сокланабыз. Сезнең белән горурланабыз. Кадерле тамашачылар, әлбәттә инде сез барыгыз да тагын бер кунакны бик тә көтәсездер. Ул Башкортстан кунагы. Кем дип уйлыйсыз? Рөстәм Нәбиев. Көчле алкышлар белән каршылыйбыз. Ул кичә килде Казанга. Көчле шәхес, булдыклы шәхес, шибәр егет Рөстәм Нәбиев. Индир һәм Рөстәм Нәбиевлар. Кадерле тамашачылар, менә бу урында инде миңа хәзер сезнең ярдәмегез кирәк. Егетләр, сез рәхәтләнеп астан чаласыз. Нинди сорауларыгыз бар Рөстәмгә? Нәрсәләр сорыйсыгыз килә? Рөстәм барлык сорауларга да җавап бирергә әзер. Хәерле кич, Казан. Без инде вообще көтеп алдык. Шушы көнне Казанга килер көнне безнең гаилә Казанны итеп ярата. Мин аның турында үземнең Instagram филтрләрендә дә бик күп әйтәм инде. Шуның өчен без мондага килү безне көтеп алынды инде. Шуның өчен рәхмәт сезгә безне шулай каршы алганыгыз өчен. Җәмәгать кемнәр сораулары бар? Сомсыз Казанлылар, рәхмәт шулай безне хөрмәт итеп вакыт табып килгәнегез өчен. Шулай итеп рәхмәт әйтәсе килә оештыручыларга шундый матур концертына бик зур эш эшләнгән. Рәхмәт зур итеп аерым Ләйлә апага зур рәхмәт. Без бик шатбыз, Казан бик матур. Biz просто в восторге русча әйткәндә. Сорау бирергә теләүчеләр бар, рәхим итегез. Исемсез. Сезне Казаннан Нурфия Халикова борчый. Борчылган түгел, мин сезнең гаиләгезне сокланып һәм яратып, сезнең белән бергә София исемле кызыгызны үстерәм. Үземнең дә чөнки нәкъ сезнең кыз яшендә Нурхия исемле кичкенә генә җимешем бар. Минем сезгә соравым: сез ничек итеп бу тормышта яшәргә көч аласыз? Саумысыз, зур итеп рәхмәт соравыгыз өчен. Бу тормышта көчне мин инде гел әйтәм аны, минем гаилә бирә миңа. Менә безнең булган мәхәббәт, мине канатландыра бу тормышта инде. Менә шуның өчен менә Индирага зур рәхмәт инде, менә Индираның Bu alkışlar sizge. Şundan da sıklanırlık, kişiliklik sıfatları. Рөстәм, Индира, София, мен сезнең өчегезне шушы берлектән берничек тә аерып әйтә алмыйм. Сезнең гаиләгезгә исәнлек, саулык. Тормышта шулай матур якларын күреп, безне сөендереп, һәм бүтән тамашачылар сезгә әйтәсем килә. Instagram битләрендә яки контакт битләрендә аларны күрсәгез, аларга язылыгыз. Алар белән чын тормыш матурлыгын күрергә була. Бик зур рәхмәт сезгә. Сокланам, яратам, хөрмәт итәм. Рәхмәт фикерләрегез, сорауларыгыз өчен дәвам итәбез. Muhterem тамашачылар, хәерле көннәр Рөстәм Индира, хәерле көн достым Ләйлә.
Минем сезнең Рөстәм, сезнең шикләрегезне Инстаграмда карыйм һәм спорт түрен оныттым кызганычка каршы. Ничек федерациядә хәлләр? Ничек сорауларыгыз алга барамы, юкмы? Менә шуны сорыйсы килгән. Бу зур рәхмәт соравыгыз өчен. Бу тема инде озакынча вакытта инде актуальный булды. Минем Instagram шилтәрендә кыскача гына әйтеп китәм. Мин менә уйнаган хоккейный командадан китергә булдым. Күпләрегез укыгандыр инде, ни өчен. Безнең анда проблемалар бар, мин шул проблемаларны сөйләдем бит инде менә. Үземнең укыган подписчикларга бит инде. Но минем язган әйберем ошамады. Безнең директорыбызга бит инде, тренерга. Но хотя мин дөресне яздым бит инде. Дөресне яратмыйлар инде ул. Бер нәтиҗә безнең нидә дөресне яратмыйлар. Бу дөньяда. Инде федерация безнең алар отреагировали, но не в мою пользу дисәм инде. Шуңа күрә шулай булды. Но мин үкенмим. Мин теге бер генә һөнәрле ни белән, ният белән генә бармыйм бу тормышта. Мин үзем талантлы кеше, теге шуның өчен берничә дә киеренмәйм. Менә эшемне югалттым дигән нидә калмадым. Рәхмәт, Сираттагы сорау. Сорау биргәнче Ләйлә, сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Безгә шушы хәтле зур улы көчле егетләрне сәхнәгә бастырган өчен мин әби буларак, әни буларак шушы гаиләнең тормышы белән яшим. Һәр көнне Instagram битләрендә алар белән бергә уянам һәм бергә йоклыйм. Сезгә уңышлар, Рөстәм. Индира, матур итеп Софиябызны үстереп, безгә тагы матур кызлар бүләк итегез. Мин ана буларак сезгә сезнең көчле рухлы булуыгыз өчен башымны иям. Нык булыгыз, тырыш булыгыз, сәламәт булыгыз. Зур рәхмәт. Как минимум икене бүләк итәбез әле. Алла бирсә. Мин дә шул хәллек документны бутырдым, шундый сорау да бирәсем килде. Шулай соклануымны да белдерәсем килде. Менә Ләйлә дәүләтен ошо Адәм белән Хава тапшыруын караганнан соң, сезне күргәннән соң йөрәкләрем умырлып килде. Минем дә эш малаем бар. Аның эшесе өч төрле. Аның уртанчысы Чечняда хезмәт итте. Дөрес, Аллага шөкер инде, сау-сәламәт дип әйтергә кирәк. Теге йөрәк кичерише, аның нервлары, аның эштәге кичеришләрен аңлатып әйтеп булмай. Шулай да менә шуның кадәр көчле, рухлы. Мин аны әйтәм, каян аласың дип әйтә алмыйм, йөзеңә чыккан. Шиберлегегез сезнең искиткеч. Сезнең ике аяклы кеше, сезнең кадәр булдыра алмыйм. Мин моны үземнең малайларыма әйтәм. Менә бит мин әйтәм, мин көчле бит. Шул хәлек сынып киткән чаклары бар. Аларның менә үрнәк алырда яшьләрне әйтәм. Һәм соравым күп сөйләп булмый бит инде. Әллә нәрсә сөйләсе килә, тик сөйләп булмый. Сезнең тагын инде әйтерегез менә барсыннармы җегетләр армияга? Или акча түли армияга бармый чыкласыннармы? Менә сез шундый үзегез бит менә шулай булып кайтмау нишәтәсең? Ул армияга бармасаң да язмыш күрәчәк. Молодцы, рәхмәт. Табыгыз, икене дә табыгыз, сез үстерәсез әле. Рәхмәт. Армия буенча сорау актуаль инде минем өчен дә. Мин уйлавымча, һәр ир-ат служителгә тиеш. Алла сакласын, әгәр дә менә шундый ситуация булса, менә әгәр дә миңа үз илемне защитәргә туры килсә, мин барам, чөнки минем илем ул минем гаиләм. Инде что менә бу фашига хәтлендә что әле мин барыбер үз илемнең патриоты булып калам, чөнки мин аны үз илемне яратам, мин горурланам үз илем белән. Шуның өчен минем уйлавымча инде һәрбер ир-ат кеше үз якларга тиеш инде.
десем ярый микән? Рөстәм, менә без сезне әйттеләр бит әле Инстаграмда күзәтеп киләбез дип. Инстаграмда ул һәр вакыт спорт белән шөгыльләнә. Искә алганыгыз бармы? Нәрсәләр генә кыланмыйсыз, Рөстәм? Ну, спорт инде ул минем тормышым инде. Шуңа күрә мин Инстаграмда мин монда да күрсәтергә магам. Монда да күрсәтә аласыз. Ого! Әйдәгез әле кадерле тамашачылар, көчле алкышлар белән. Кадерле ир-егетләребез, карагыз һәм ничек булырга кирәклеген өйрәнеп торыгыз. Бу урында алкышлар тынырга тиеш түгел. Көчлерәк, кадерле тамашачылар. Unutmazqa deyip tağıp çıktım. 27 şıpşın brilliant bilen özümüzün Kazanda yetiştirilgen Almaz zavodundan hem Almaz Kon Jubiler Kampanyasından 27 brilliant taşlı yüzükne sizge bile gidemiz. Bakın getirsin, hayvan getirsin. Yüzüğünden iriniz gidirir sizge. Bu güne elbette indi. Rüstem'den İltiraga bıraktığı kabul ediniz. Konservattan görgüneyimi sıralım. Münasır şunların. Sen bile kolay bil. O anışlı bulsun. Bayılık getirsin, bereket getirsin. Bilgeniniz için, bulganınız için. Allah'ın rahmetleri yoksun sizge. Sizge de bir rahmet, kadirli konuşmalar. İyilik, min Rüstem'den karşıda көрсәтәсем kildi. Hem alıp kilip, sizge көрсәтәсем kildi. Bir de rahmet sizin. Көңілім тола, енді ир боларап төзіп тұрам. Мен өзім нық нешке көңілі кіші. Шуңа көрә зор етіп рахмет Қазан. Мен сізді нық етіп яратам. Сіз нық көп, менің интернет шелтерлерінде де сіз нық зор болып тұрасыз. Бұлай статистиканы қарасам, Қазандан нық көп кіші. Шуңа үшін мен сізді нық ойырыша нық етіп яратам. Зор рахмет сізге. Рүстем, айырым келіңіз әлі. Айырым келіңіз. Тамашашылар ярата, сұқлана, сұраулары көп. Бір араласын отырайын әлі сіздің балаларда. Әжәли, бұл алқыстар сізге, сіздің ғайлаңызға яндырып. Рахмет. Әмінді концертімізді давам етірге, уақыттыр давам етірге керектір. Рәсім, вақыт бара. Вақыт бара, е. Вақыт өзіне кінішті, вақыт барырға тиеш енді ол. Әм шираптағы артистіні өзі құяш шекілі балқый, елмайса тішлері ялтырый, өзі юмор хислі, өзі жыр тілі, жыршы, композитор, легендар шәхіс, Фирзер Мұртази! Сәмісіз, бек әрсінің торыңызға Лейла Дәулетова шиғына ижат еткен, бір жырын тәқдим етермін, бек көптен жырлаған жоқ, нәке ескет шырға тұры келе, ғашиқлар жыры. Aşıklarından bir varamadı uyulakta Siyenini uylamadı şıkılak dülen uynakta Sularlara şumuna bindirme kaderne Jigalımı seni bir küküde Uyum sina jindalımı Sularlara şumuna bindirme kaderne Jigalımı seni bir küküde Uyum sina jindalımı
Yürek şule ağlıymışsın aşkına famanlıkka Ügeleri demeklerle asla tügerim kübüge Sularlara şumana dindime kapattı jinalı Sinirli kübüge Jinalı uyuyup silah jinalı Yıldız ayrılar Akarınına süreler Niki bu yine bu işitmesin Yıldızlarına üreler Sularına şumana bindim Rahapende jinalı Sinirli küküde bir jilene Uyuyarsın jinalı Sularına şumana bindim Rahapende jinalı Seni bir günde bir şiirine uyuyarsın aşıklarımı Seni bir günde bir şiirine uyuyarsın aşıklarımı Uyuyarsın aşıklarımı Татарстанның халық артисті Ирса Нұртазин. Лейля өзімнің ол парам деп бұршылған ең башында қазір өзіме ғана мен ғана қалдым дейсің бұл. Фасиха! Я! Выходи. Поговорим что-нибудь? Ая. Нәрсе телефон бересің? Тоқта, не? Не? Инстаграм. Но мына телефонның шалтырасынан ешкесін. Сахнаға телефон алып шығырға ярамай, аңлайсың ма? Артист кіші телефон... Менікі де мұнда екен. Подожди. Шалтырата ма әлі? Вибрация келе башлады, сен ваша концертта сөндіріп қоям. Алло! Алло. Да, Камал, Расим. Расим, слушай. Кім бұл? Кім бұл? Салат абен. Келді мен қазір қайма. Мұнда сюжетті фотқа бере мені. Ұрыс ұлттар аузымды суыры бұл мен. Тоқта, сен әлгәш билет түсіп ал, әмі? Мен абзен күтті, давай, күтті жері. Саламат Закеш, тоқта, сен қашақ мәлі мұнда бен біз Лейля Дәулетованың концертында, білесің бе, Филис Қағировны шығарға тиешпіз. Әсен мұнда... Кімні? Әлі қайда жересің анда? Топқан сөйді жүрсің. Не, слушай, давай, сөз башта өзім жүрді. Әйе. Анан... Татарстанның отбасының пародисті, эй, артисті, Филис Қағиров! Құттықтың бейт үнді oldu. Салават деп оңай ешкімезім. Қайырлы кеш. Мына шылай шаяртырға қоштылар да, менде біраз ұялып тұрған едім, айтам, халық нәрсе деп қабыл етір деп. Неше шығамысың? Данир Сабиров қағына пародировктерге демеген бетінде. Жыршы кіші әлбәтті жырларға тиіш. Менде ойлап тұрды менде, индирект жырны жырларға деп. Тігі тапшырыны қараған болсаңыз, анда «Қайда сен» деген жырны мен пародиялап көрсеткен едім. Анда тігі Айдар абиның да еске алып, шында тігі «Қайда сен, ташы бір, қайда...» Яратамыз жырын, непілен қойған шықлары бар енді. Шоға көрі Роберт Салахиев сөздері, Альфред Якшенбетов жатқан жыр «Қайда сен». Қайда сен, тауыш бір, яшілігім юлдашым, bir gallem ötelgen in tavgı yolbaşın faydası dalış bir fayda canımda düzüme yarım yoğalttım seni yoğalttım yalvarıştım ahırı faydası fayda canımda üzüme yarım yoksa da
tabalmay, ezilip tabalmay. Takdirler yırtalar, yırakka gilderler, ayıra utsular, ayıra yolkanlar, faydası kalış bir fayda canımda, üzüme yarı yuvattım, seni yuvattım, yalıştım ahırı. Yaşlıgını izlerim, tuzanlar patlagan, vakıtlar kaptagan, faydası kalmış bir fayda canımda, üzme yarım yuvattım, seni yuvattım, yalıştım ahırı. Faydası kalmış bir fayda canımda, üzme yarım yoksana, ezilip kavalım, ezilip kavalım, yoksana, ezilip kavalım, ezilip kavalım. Татарстанның ат қазаған артисті Филус Кахиров. Көптен етесі кәне шой матыр екен. Филус. Рахмат қалуыңызға. Рахмат жігіттер оқушылар. Бүгін күні ішіне қоздырып жіберген. Рахмат. Рахмат. Филус Кахиров. Рәсим, ау. Қара бас ұстамай. Нәрсе айтыр етлеген емәлі? Оның ішлеген ғарымсың сені? Әнем, субординация еме? Кім? Кім әлемді қазір олға таба? Сен нәрсе қияланасың ола? Филус пародиясы, сен мұнда пародия. Әйтмең әлі? Салават Минеханов білән güzelім бітейін. Мұна шын айтмақ істейдім бейтелі. Білесің ма, әлігі ғайләді бір мистик хәл дейсен де, ұшанмаслық хәл дәрежесінде олай ма? Мұна нешік болдырғандыр мұна Лейлә? Hem причемында Лейлә, Лейлә мұнда причем? Лейлә тапсыруына адам білән хауа келгеннен соң, шундай матур вақиға барлыққа келе, әлігі ғайләді нихаят күтілген вақиға, қазір Салават Минеханов һәм Гүзәлем, өзіңіз аңларсыз нәрсе күткенлерін. Гүзәлемнен барысы да көрінер. Гүзәлем һәм Салават Минеханов! Hayırlı kеш қалса. Сәлем қалса. Енді алдағы жерімізде құрметті достар, біргеләшіп жырларымыз. Бұл енді караоке форматында болар. Var dedik 3 güne siz dostlar. Ay. Siz bu jırları. Репетиция жасап барыбыз біргеләшіп. Попробуем. Айда güzel. Ay. Бірге. Ay. Siz? Нормально күліп шыға кеттік. Ay. Рахмет. Оп! Құлын достар! Басан, нешік кайфия.
geçemez bana. Kozan. Yalnız yaşamaya bu var bu geçmez. Ay 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 ay. Nişik geçemez bana. Yalnız yaşamaya bu var. Hadi birlikte yaşayacağız dostlar. Bunda paradislar kubayıp gitti falan. Sağ ol. Rahmet. Rahmet dostlar. Paradislar kubayındalar. Parazitlar kubayıp gitti. Etme sen alalım. Ya, Leyla şuna mı hazır? Bilmeymiş. Belki өзімізге әншілік. Жоқ, Білесің, телефонымызда мұнда біледі. телефонға шалтырату модаға кіріп кетті, шулай бит. Мен де бір кішіге шалтыратасым келе. Бүгін келерге тиіші де Ринат абы Ибрахимов. Не үшін келмегенін, елегіз шалтыратып қарайын тұтып тұрайын. Sen tutayım. Telefonda Sine tutup durayım ben. I will. Pull beside Jimmy. Ajia. Toqta şunu. Leyla selam. Almıyor, подожди. Almıyor. Gitti oğlum. Алло, Ринат абай, сәнмісіз? Ринат абай, бүгін сізні бит Қазанда көтелер еді. Мен Лейла, Дәулетхан. Қазанда концертта көтелер еді бит сізні, Ринат абай. Ауырайсыз ма хаманда? Кеше ауыр едіңіз? İkinci жерге шуңа. Қазанға сәлем. Алла тілесе. Ринат абай, тамашашыларға нәрсе тілейсіз? Amin, şolay olsun. Rинат абай, бик зур рахмат тілеклеріңізге. Қадірлі тамашашылар, келгеніңіз үшін, болғаныңыз үшін рахмат айтып баршаңызға да. Саулашабыз бүгінге, тағында қабат ұшырашулар насип болсын. Менің бәхтім болған үшін, менің бәхтім болыр үшін. Тағын бір қыта қалдым әлі. Бик қарап тұрасың. Тағын кізді болам. Рустам Нұрғалиевич та бүгін мұнда болуға тиіс еді бе? Мұнда отырырға тиіс еді. Тек аңа шуалтыратып тұрмамыз еді сәбәплерін сұрап. Башқырағына бит. Аның тауышы яңғырарға тиіс болған бет еді мұнда бүгін. Айда яңғыратып өтейін. Айда. Мәхтәрәм достар.
Leyla Tataristan, Lüli. Leyla ol özümüzdeki familiyası da devlet var. Birge yaşayıp ayrımdırık rahmet. Şöyle etken buluydu. Ey, ne kadar diyen buluydu? Hem indi Leyla buna hazır sözsüne. Benim bəxtim bulur üçün tuğansın, değerli kişigiz. Jarna jiberiniz yigitler. Benim bəxtim bulur üçün tuğansın degen kişigiz, değerli kişigiz. Her vakitte de yanınızda olsun, hem baridik sizniki gene olsun. Bu bik kadişir, neler yürüyümüz. Benim bəxtim bulur üçün, benim bəxtim bulur üçün. Tuğansın. Göz dinlesin, gözler güne dinlesin. Maturdan da maturlara bulmansın. Bu dünyaya, şu matur dünyaya, mine aşığı derşin duvarsın. Mine aşığı derşin, mine aşığı derşin, mine aşığı derşin duvarsın. Mine aşığı derşin, mine aşığı derşin, mine aşığı derşin duvarsın. Gelip yaşına bulsun şirin güllerin, yere gülmesi yuvulun bulmansın. Ah bakarlı, ah buranlı kışlarda, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Onda bir liracı. Kaydanlığına izlenmedin seni canım. Ersin binemeyen şemle bulmansın. Bu dünyaya yaktım adur dünya. Mine aşığı derşin duarsın. Mine aşığı derşin, mine aşığı derşin, mine aşığı derşin duarsın. Mine aşığı derşin, mine aşığı derşin, mine aşığı derşin duarsın. Endili kaderi dostlar, şunday işler şuna karıvağında bulundursun. Kileşeklerimiz kaman tırmış mısın, emin olsun. Allah'ın rahmetleri olsun sizge barınızga biz siz bir yaratamiz. Barınızda güzel emin olunuz. Ayakları geleşin. Nasip olsun. Benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin, benim bəxtim bulur eşin duarsın. Benim bəxtim bulur eşin duarsın. Allah'a şükür. Ça ça ça. Barınızda da büyük rahmet. Allah'ın rahmetleri olsun. Barışağızga da isenimin uçraşıga nasip olsun. Benim bəxtim bulur için değerli kişigiz. Her vakit sizligine yaratsın. Leyla Devletova. İsenimin yolunuz. Sağ olunuz.
Татар Информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.